Hadin wawan Syllad uslap wagalaer yang remal di West Jainti Hills District hagini kajekski de sekiwan ye ipenjet penpra hagi benta chaneng bacawa Wah Myntdu. Ichlai ka Wah Myntdu de ka chadin ye penjet penpra ye ki khlieh hator. Cak plastik kat yo si dai heli yo ka tu dep lai ko meli na heli Iwa yo cerkai chocho ta ichat lep ki hali ki hator hagi jep plastik bagi bilar. Ka jingkali wo bon walang. Yi wo ba khlieh ka khlieh ka Wah Myntdu. Ki nong chong chong ka jawai ki banget wa ka Myntdu ta ka tawia tekan uyang ki hado wa ka Myntdu ukala ka kam ka wa khra. Hagani ka arpo khande trik naisan de khlieh ye cha khang luti ka Wah Myntdu hagi khandau ki bachlai ne dau chna surok Jawai bypass same nega surok na triyong riang ka wow mi khlieh tapchi. U district magistrate yong ka West Jainti Hills haga arpo sotrik naisan de pakhang ye krek ka dahar construction company waga PWD roads kat umpu ye ki penbiang ye ki lat yada ne thlai ki khandau ki mo chawa Myntdu. Myew ka na dui ka PWD waga dahar construction ka Jawai municipal board ka PHE, Water Resources, Forest, wakiwi le MK ka benta ka wakro, wachim kia yo yada ye ka Wah Myntdu. De yo wa MKam, tau ka jinga chem lang yong kitnat sorkar, wow pait ba yo yakun ye chep, ka wa arwan yo let ne not chep the roy. Na lorite ka Wah Myntdu, hei pure binyak ki wachem pang, de chem waman de ko di ubab, wa MD ki yuthum yutep ki wa ye upan imika. Dihukum sarkar waharukom depan mi yo yakuni ki plastik wakat kam ki dak kitchen tak ada yo mau pet ye jep plastik. Yang hari ni kawa ye gini, hari ni suka mungkin je. Hari ni tu yang tu ada tu ada tu ada tu.